ngithi sisukela eThekwini nezinsizwa zami uyazaza igalo mphake zami zivutha engabasela oh baba hayi impela hayi impela selbeyonce masifika lapha bekukhona kithi uthi hayi khona soyigwazela ibhece ngoba uqala i-team yegcokama elisha ayikazi bekhona ibiqala uba khona oh hayi lalela sayithela niza vele niyazi ukuthi sisefomini sizozenzela hayi sayithela unama impumela kuba wabafethu angazi ngiyibona nil kuba nil iqanda ngapha hayi awushuthi lalela bephetha abafana abagijima into engayazi uyaphosisa hayi bebephuma ngethebe washo ukuthi ezami lapha emuva wanda madoda lapha amadoda wanda msebenzi nokila lapha emuva bezala ukhashi insizwa nokhetha zala zenqaba zabhalansa nogoda lapha goalkeeper zanqaba lalela ngendlela bekunzima ngayo angithi mina ezami zithi kimi cha ngobe wena ngoba vele ikhono lokhahlelela ipali likhona ngaloku uya kude mana nje la so lethe ibhola thi jika la bekunzima nokuthi lifike kimi ngendlela ebeyima kwengayo baba bakho onto encane osiyethemba phungula ongelovi uyabazi banejuba bengagijimi kanje zathi insizwa zegcokama elisha ngeke hey siyankomo kwala kwabopha hayi bafethu hayi mana ke Tshatha anisayingani kuma penalty basabile yini hayi no sifuna ama penalty phela lapha ngeke ama penalty siyasobambe ngoba vele bengeyona into uyeza umlenzi wesibili futhi ngithi mncwi uyeza umlenzi wesibili ile bengisafuna ukuyibuza ukuthi nizophinde nihlangane nini futhi iyobonana nini sizoya ku home ground yethu thina la eWema Stadium hostel uyeza umlenzi wesibili mncwi usoqedile mawuthi nomlenzi wesibili bese ngithi mhlambe uvala ama penalty ngoba usaba le yankinga le ayi bafethu hayi khona umfana waseGhana bekuthiwa uAbdul olezansi obefaka unumber 10 Abdul waseGhana igcokama elisha ligawula ngisho eGhana cabanga hayi lalela ubesho ukusinquma lo Abdul ngimfisela inhlanhla leyamfana kodwa ngathi ngoba usemncane bathi una 24 engathi anganyuka aye esigabeni esiphezulu umdlali lo wangempela lo yamuntu ngiyalisola ke igcokama uzothola ilihambela lapha eobservatory egoli la yogawula khona igenge ningi yangaphandle igcwala khona lapha yana eobservatory ila uJomo Sona betheza khona uma ngabe ezovusa iqembu lo mdlali mfowethu mayikhuluze ibhola zilalela ke ezimzingelelo yaAbdul bakithi siyacela kodwa ngayezami bafana angiphethe ochwepheshe osakhile umfowethu angasomgazi kodwa bafowethu cha siyabonga emdletsheni kwagcwala kwathi qhu kwathi phama intsha iyouth bakithi abantu abasebasha bezobuka isimanga kusuka ngenwa mahala phela thina into zethu ezamahala kho siyabonga bakithi abantu basemdletsheni